van noi muntin le gamtina cheng Kuki chate zo se nila alam thuso asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thuso anasim khom taw hite Puhen Samuel Changsan ta sa damon na ako na damdo zo talo ama hi tule tu a Assam Dima Haso Autonomous District Council Noiza BJP Party President EMA Jinglai zanhi ni khochun ta sa dammo zendinga hospital agan theibanga anadalun hinla pathen tilgon mihimin apel theilo a hi ta azin hospital alhun wangin pathenin atepi ni kho alhin ta azin Dr Hon hu hingdo zo talovin alaysen hin kho thla in pa koma choldo in achitai pu Samuel rest in peace khamna thei a lop khangdong igam sungwin khangdong tampi zule sa khamna thei lole ai ki ka ma ni atam che che jing in Christian cha ten hidabang ho ibol na lai u hi za chan umta kha zong a hi phatle ni age sang masangin ki khol phan lang na simpa pathin chu kisan loyin ta sanup sa na na hol sangin hlagaw nup sa na ding zo boi pi zon khamna thei na cho sangin me tui khat chon lang na in sungmi to ki pa te in ne khom le chun nahin kho zong sot inten phatheina zong na chanding a hi ji loi le pai phalo to ne ki vop sangin na in sungmi thip be chan umin lang mi hin kho na pui se sangin mi hin kho sim phazon by Kuki Land Prime Ministers follow Kuki International News source from breaking news emergency information Kuki Land India by the Kuki Land media team za ta pu SS chairman UKLF in Kangpo pi a Thadou hun manadia thupi a bol theile a upa kip gen pa thu angai kit a hitai ti chu het sa a hi ji hun ki man a alo pi pen na zong Kangpo pi Thomas ground a hi in hichiwa pi nem cha in a sei kha chu I tribe mo Thadou a hi in iki khai khom naw Kuki a hi ti hi hangsan ta an sei a hi mi pi masanga tu a Thadou zong accept chule Kuki chu nomenclature a gel theina lai pu semtin thangle pu lun khuson a umin ki pa ta hi ama ho chakhat hi le lamka AKT politics a ke boy gamding asu asa be hela Kuki chu aimol to ring khana ding a hi tu pe na AKT lamkai AKT a ngol thing noi hon nampi asu phang chan ge ya azo do nungova nampi zo do lamkai ho kidem lawa bolset neilo SS ho kidem le hi nuizan ta a hi lamka area a thing noi kedet somni hamjong kidem ngam lo a chandel langa kedet Zanival ne ho kidem dem hi nuizan ta a hi source from Michael Lamzathang fans versus haters Nisim khat hlatun kumsang ni le somni le gup the FIFA World Cup 2026 kumli zo si le ana jing FIFA World Cup chu tu kum June 11 apa na July 19 2026 chan hi munpi som le gup Canada Mexico chule United States muna team somli le get le match zakhat le li ding a hi din thulot chun asei e Opening match hi date 12 March 2026 ni khole Toronto Stadium BMO Field Canada muna Canada versus Bosnia le Herzegovina in upending a hi US muna opening hi date 12 June 2026 Friday ni le US versus Paraguay in Los Angeles Stadium Sophie Stadium muna upending a hi final match hi date 19 July 2026 Sunday ni khole New York Jersey Stadium Midlife Stadium is Rutherford muna ding a hitin FIFA chun ASEA group stage June 11 to June 27 2026 round of 32 June 28 to July 3 2026 round of 16 July 4 to July 7 2026 quarter finals July 9 to July 11 2026 semi final July 14 to July 15 2026 Third place playoff July 18 2026 World Cup final July 19 2026 headbedding khachu opening match hi July 11 2026 Thursday ni ho hiding a hi amon hi Mexico City hiding stadium Estadio Azteca akechimding Mexico versus Africa hiding a hi Canada muna opening match hi July 12 2026 Friday ni ho hiding amon hi Toronto Stadium BMO Field akechimding Canada versus Bosnia Herzegovina hiding a hi US muna opening match hi date 19 July 2026 Friday hiding a hi amon Angeles Stadium Sophie Stadium hiding akechimding US versus Paraguay hiding a hi source from Nitin Tuso Daily News
Nisim khatlatun kumsang ni le som ni le gu Israel in South Beirut airstrike zia mi segi in thi na to Lebanon Health Minister in Pongdo tu chung BBC News a kon thulut ki mo chun Israel in Southern Beirut airstrike zia akim vela public mi segi in thi na ato 18 Lebanon Health Ministry a kon chun thulut chun ase e Zana area Beirut mun ki attack na achun mi nga in thi na ato in mi som ni le khanin na sata a age sukha in chule Southern Capital khadal mun ki attack na achun mi ni inti na ato in mili akisukha 18 Health Minister a konchun thulut chun ase e Source from Nitin Tuso International News Kuki kiti he eiho Thadou Speingten atumbeh in kilah poute Thadou paite mar gangte vaipe zo simte kom aimol lamkang kiti ho zo se chu ahung ke gop khom le Kuki ahi by SS Haokip Chairman United Kuki Liberation Front copy paste Charachampur songpi langa eketi hiza Kuki suneu go ho ideology to akihi dan chu UKLF pahin Kuki zo hi asulit god ahi Michael lamjathang supporter zong ahi di poipu SS Haokip hi politics them lo honwang amuda di Politics alunggel thu ta nei hon festival chungchanga athu sei khu abol to zo ala adingu ahi Office of the Committee on Tribal Unity Kotu, Sadr Hills, Kangpopi District, Administrative Office, Kangpopi District Headquarter, Press Condemnation, date 31 March 2026. Ahung lungding date 3 April 2026 kiman na ding thua Sadr Hills Kangpopi District mipite hinga hetsa tu chung ahung lungding ni simthum April 2026 hi pakai ni ho Good Friday to akito zi in Kangpopi District mipite hinga hetsa nom chu ahile hobung zosin mehle gala hin kho anachan in sungmi te hlamon ding chule gamgi nga apan la jing volunteers ho samsaw ho namlam kai ho zo se dinga tawna ni ho a iman divin temna le hetsa na kahini uvi hichini ho hi hladang banga martyr cemetery phaijang muna kimangta loading aho a nampi dinga tawna ni ho a iman divin ikihet sa ovin ahi Information and Publicity Committee on Tribal Unity Kotu Sadr Hills Kangpopi District The Kangui Post Land Resources Department Noiza to amon phabeb kila anadia Town Employment Exchange Kangpopi District a amin khumna sponsoring hi April nisim nile kipanding ahitai last date of sponsoring date 10 April 2026 last date of online application date 15 April 2026 koitabang changbala online registration ki bol nom zong le anoya website ki koya hi bol the ahi lo le any cyber cafe azong ki bol sa the ahi to chain notification ahi vet the ahi Enforcement Directorate's ED in Drugs Trafficking Case Thum Files Ball, Agartala, 1st April 2026. ED Agartala Sub-Zonal Office in Section Somlile Ngamangchan, Prevention of the Money Laundering Act PMLA 2002 Noya, Case File Mi Somlali in Anabol Humin Ahi, Case File Kibol Hum Ho Akon in Pondo Thelo Assess Value approximately in Danka 6.85 crores to Maddo Tha Ahitin agency akonin mudo ahi hiji case thum ho hi danin aphallo narcotic drugs le Pico Traffic Subsistency Act NDPS 1985 Tripura a anikimando systematic drugs trafficking to kimat na umeti zong akihedo in ahi Zirania Police Station West Tripura akona FIR kibol khum saha di tanle adang ho akona kimudo odung zuyin idi chun hitin asaye saha hin drugs trafficking hi jingtheita a MS Swastik Roadway mangcha 9,590 bottles of Kodaini based cough syrup Esquaf tabanghi ahintol ahitin asaybe away source from Nitin Toso Daily News Nisim khatlatun kumsang nile som nile gup vachan ni Nagaland Iran 10 US gi na abol kitan ahi by nemipa Iran 10 US gamsunga company linche som lagit kapse dinga gi na abol kinin tuzan ka a abol divin asayzun ahi zanhi chun Iran 10 America University akapse oveti thuthut akimun ahi Iran University ki kapse na chungchanga US indem na thu ahin sei na dinga Iran 10 phat atep pu abolo zi over American University akapse danun thu so chun asai kinove zanhi ni kho chun Southern Lebanon mun ki kap to na om ze in
Israel Army ho mi li in thina atu in that 2 March 2026 a ke panin Israel le Lebanon ki kap to na Israel ho mi som athitan a hi thu so khat ki mo chun asai na Israel ten Palestine ho gal hinga aman ho chu khaili dinga phatsa a hi taitin asai jin Israel ten asai bena wa Palestine ten Israel chungchanga gal a hin bol ki lew akiman ho hi khana su mang ding a hi tin Israel chun aphong do e source from the Tingklang organ to so hi chan chun ekichai tai to so abana anangai hom ki dingin ka hinlem che ve to so hingai zo se na bon javin stay safe and stay blessed.